General wants to bury them alive. Kuthiwa uSibiya wayesebenza kwa-SAPS wagxotha. Ngiyayikhumbula le video le mos. Apho benisithi khona kwi-testimony kaGeneral uveze into yoba enhleke before reappointwa uSibiya wayeke wasebenza ngaphambili kwa-SAPS wagxothwa. Wahamba eventually wayesebenza eCity of Joburg. So xa ezabuya ke ngoku ebuya e-SAPS under i-leadership kaGeneral Bhekicele reflekwa yi-City of Joburg sithi lo muntu lowo sisesene investigation ngaye siyeva kuthiwa ngathi nizom-appointa ene kwi-senior role. Lo muntu lowo sine 3.5 ne-580 million esibhizi nge-investigation yakhe kwelicala. Well bayangamameli i-SAPS yaqhubeka yamqasha. Well and good. So izolo ke ngoku adding to this, izolo ebevele ezindabeni lo wayebhale ilete ebhalela uMinister of Police ngoko uBhekicele u-Executive Director yase City of Joburg. Isithi izolo ezindabeni ivele ezindabeni. Enhleki lo Sibiya hayi sisabotshwa yazi. Enhleki uSibiya akuna appointment letter yakhe yayimenza i-group head. So waqashwa ngubani kwa City of Joburg waba yi-group head akwazi umuntu. Apparently ngathi wakumele into obuza ba unit head wa end up group head. So nje umnyinsi nje ingxube evanga yonke lento le. And then kuvele linye igama futhi ngoba umeya welo xesha kwakunguHerman Mashaba. Abafili lasibophisa lento. What if uGeneral ebengekagqibi ngetestimony yakhe qha babonile into ba kuyonakala.